Sad smo kod kategorije Digital Product of the Year za najbolji redizajn web portala osvojila ekipa iz Večernjeg lista. Čestitke, vi ste evo dugo ovdje na sceni. Kako ste probiti? Evo, baš sam razgovarala sa svim vašim kolegama, jako puno portala, more portala, puno istih informacija, istih sučelja. Kako ste se odlučili za redizajn i da ste uspjeli svejedno zadržati čitatelje, sve koji su bili s vama i prije i zapravo pridobiti i nove? Pa jesmo, mi smo završili zadnja 3 mjeseca na drugom mjestu po Geniusu, tako da smo očito dobili i nove. Kako smo se odlučili na redizajn? Vrlo jednostavno, nismo ga radili 7 godina i to je bilo ono must have. Ovo prvi dio pitanja kako uopće biti na sceni, mislim da je i prednost i mana Večernjeg lista tih 65 godina što sam spomenula ja u svom govoru, jer s jedne strane imate taj legacy da ono postojite, svi znaju za vas, pa onda valjda će doći pročitati šta vi imate za reći. S druge strane to je otegotna okolnost jer je firma samo prolazi tu nekakvu digitalnu transformaciju koja je kod nas možda malo zahtjevniji proces nego kod nekih digitalnih kompanija koje su ono startale digitalno. Kod te digitalne transformacije vi ste uveli dosta tih novih stvari, moraš se prilagođavati, imati društvene mreže, podcaste i to sve. Koliko smo mi blizu ili koliko nazadujemo za zapadom koji stalno nekako ti nudi nove trendove i sve, ali evo Večernji je pokazao da ide nekako iz godine u godinu prema gore. Pa bilo je danas jedna zanimljiva prezentacija gdje mislim da je kolega iz Slovačke rekao kopiraj ovo što rade drugi. Nismo mi tu ništa puno pametniji, mi isto gledamo šta rade drugi i radimo to isto. Biti u korak sa stranim trendovima je lako jer naprosto gledate šta rade drugi pa počnete to raditi vi. Nametnuti se opet na tržištu malo teže, ali evo Večernji list, mi smo prošle godine otvorili svoj TikTok account, jer to rade svi, pa zašto ne. Danas smo na vrlo zavidnim brojkama, imamo 63-64 tisuće followera na TikToku, što znači da očito i taj nekako zamah smo ulovili TikToka. Ok, mi tamo prezentiramo nekakav news sadržaj, jer je to ono što mi radimo, nemamo influencere, nemamo neke 3D kampanje, ali naprosto radiš ono što se treba danas raditi i mi volimo nove stvari.